Petrol amasung diesel oil depot marang kain leri nangoroi matagum miyam na hatu tobi sa nimi thadong si haina Cabinet PD Minister Karam Syam na pulungoy. Amasung Imphal East District Telepati dari Remote Control ID ni sing na babo mamapokay bigi thogok tambiya sa personnel ako masopon ng Mayam kurumzari dom ni MPD bas Impact News ni ke taksum thasi pungza se phawi maroi paw singmyan da pizari petrol amsung diesel oil depot da marang kai ni leiri nahoroi matangum miyam na hatu topi sani bithadolo se hana Cabinet PD Minister Karam Syam phongdokre nakala da Manipur ki ngam kai da singrak labadi thawai thagni haina imai bel mahiroi amadi naha kaya na chongthorpa da Minister na tawbimal khangbot pagaloina na amatoina lebinerba matamda mapan gi sapu matana ngam kai thugai ba ngamloi haina Minister na phongdokhe Wafam singasi ngasi sajing awang laikai da nauna saba badminton turf court maikum hangdopi thoramda phongdokibani sajing awang community hall da pangthokiba thoramata da athoiba mitung lengi warol piraduna Minister Karam Syam na hai haukiba October 13 amadi thasigi amada sintha lepa amadi kut kumhai laikibana bank tagi salan kap ki matam phangdabana gari thau singhogdabagi pam singda petrol lik na phangbani hosingmaki oinadi state asigi oin gari thau marang kai na leiri Miyamna mipainingai oidi haiki loinana furup kayana pun kundamina di lamdam masida aranwa pau kaya sandoktuna furup masel gi marakta pamdawa thodok thoktana ba section minasi haina mahangna phongdokhi प्रजा सिंह थाउस लेब फंगरो जो मतगुम हेक्ट चंगल लगा थाउस क्यूत लेपगा हेक्ट वार की टाइप तवे अदो आइना हाइनिंगी अखोई थाउ लेरिबा आइना थाउ दरकार लेत्रगदि थाउ लेबिगनोबा थाउ लेब दरकार लेदु नाकी शॉर्टेज लेबदु अदि थाउ दु लेजेसनोबा आइगी फंगौरगा लोइरे हेक्ट फंगरो जो मतगुम तवबसे मच्ची हाइनबी चनबीसे अखोई मणिपुर की प्रजा सिंह होंदोपगी तंगाई फदब लेय अदु ngaकी पुंग अहुंगी मतुंग दा अखोई अकन इंस्ट्रक्शन पिरगा मणिपुर की प्रजा सिंह थाउ फंगरोई अदुना वाले हाइबा मतमदा पोट लेक्शन की हाइनबीसे मसी वखलोन से ताबने न लौदे अयाम तिनबिरिबा सभाना अयाम खंबिरंगनी मतम खरगी ममांगदा मणिपुर दा थुम फंगरोई न थुम बेग लेक्शन नबदो खंबिरंगनी ने सी अफब नते अबदी आइगी दरकार ओइबदु द लौना न बहनबा आइगी दरकार की वामदा पोट लौक्शन बगी वखल Remote control ga ID ni singna bo mama pokai bada basic personnel of maso open nangkre thodogasi Imphal East District ki Porompat Police Station ni manung sanba telepati da ngarang namidang pung tara matoi gi minute ni forum taba matam da thoki bani soglaba personnel singa de Agartala da laiba basic ki samangkun suba battalion gi ASI Lal Kumar sahi yang mari apokpa antram Constable Karam Mahindra sahi kuntra apokpa Sanlier amasung Constable Santaram sahi kulhumdoi apokpa Jasurani kawe thodok thopam dagi Impact News na phangba pawda telepati da ngarang dagi hauduna Ganga Puja Festival satringe amasung basic personnel singa da patrolling salinge da pom pokhai bi thodok da thokipani thodok thoktringe da thodok thopam da mioi kharaga puja torbe mioi singa khana saina ba thoki hairi khana saina bagi thodok adu police na khamdok lamlaba matungda minute anirom leraga bom da pokhai khibini hairi bom pokhai ba da sokpan nanglaba personnel singa du Jennings Hospital pukatuna laikan nakhi bom pokhai ba du kanana kari damakta tauribano haiba khangbagamdri thodok ki matang da telepati da laiba mioi singa phongdorpada lagi thorom tauringai da bom pokai hanbagi thabak asi laibak thibeni miam tin mamham da bom pokai hanbagi thabak asi chathabi ganu loinana asigma thabak asi matung da mukana taubidana ba phongdorokli nakalamorom da thodok asigi matang da Porompat Police Station na case ma lokatuna thigat bahaukhre hairi pung 13 makhai muk taramani sida chauna makon kanna ma tholakpa pasida adu manak tu da security personnel ahum mari leirame adu mi aniong khara soga haji Jain Hospital laikan nari adu puja marak sida sumai bomb blast ma tauri sidi okaina khara nungai ta khara pungdoi security se okai chedi thajan bane security khara budila ammi local police khara leirami okai saida BDF tabasu khara lei BSF khara security lapses so high gadra lapses khara di leire marak sida okaina application thabase puja marak sida sidi okaina security fazana PBO highway SP ga osi da su tharame moi team amani di leirame makata na khara so koi local security se khara tham na ba koi pujam raksi da khara checksin thorang hoina ko khara to bi aina koi police da so kana sum hainingi
Nakal Amonda, Bombo Habi Togadu, Yaning the Pong Doctor Wakan from Funkre, Wakan Infamado, Vaisia Yacht Club, BYC, National Telepathy, the Punkibani, Wakan Infamado, the Saruk Yakiba Museum, and Pongdorpada, Rang Tokiba Togadu, Live Activity, Kanana Kari, the Makta, Torom Libano, Haiba, Miam, the Sango Katabani, Manipulagang, Atuamatam, the Miang, Sangpitana Mara, Labor Sing, Atuamatam, the Panaba, Apil Torakli. बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं, जो इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और ये बम ब्लास्ट किसने किया अभी तक कोई क्लेम नहीं आया, किस कारण किया ये हमें सूचना मिलना चाहिए और हमारे मणिपुर सरकार को भी इसको छानबीन करना जरूरी है। Endo naga pistoki matangda yanikiba warol singmiamda khangalo haidana Kokongi makada all Manipur mini drinking water tankers nasu section kongsa satkre section kolker ado korai salan thongdagi hodna impalis amadi is west ki mapam kaya phaudna salaroba matung salan thongda muk halaki kongsat aduda Manipur ki saktung kai biaroi longlip Manipur hainba kolau kaya sulauki kongsat adu saruk yakiba miyo yamana phongdorpada Endo naga pistok na Manipur gingang kay solak pataragadi MMDWT na akan mamong kongsang kaya sangsingani Kokomina Indo naga pistok ki matangda sangsilak pa kongsang kuding magta mapungpan na saruk yakani haiki करीगुंबा कोई भारत सरकार अमदी नेशनल एमना या सिन्नबदगी इरमद मणिपुर असिबु मसे ताना कायरकपा तारगदी अखोई कोकोमीना लौरकपा थौदांग खुदिमक अखोई इसासु अमदी अखोई सिंग गाड़ी चलिबा पुमनम अखोई सपोर्ट तौगन नागा पिस्टोक अमदी इंडिया गा मेंगा पिस्टोक तौबु मतमदा मणिपुर गे खैसे काइगे निकायरो हाइबगी एक्जेक्टली कंफर्म ओइबा वाहि मत भारत सरकार दी फोंदोक पिरक्तबा अमदी अखोई तसेंगना मणिपुर से काहेन जनिंगदबा मणिपुर गे खै सोकबगी एग्रीमेंट याव मरम ओइरगा कईगुंबा एग्रीमेंट दुना मणिपुर सोलकपा तारगदी अखोई मदुदा थोलकपा दायता खुदिमक कोई इरेसाम ओइना कंगलेसाम ओइना मदुदा कोई थेंगनगनी हाय Bisnupur district su passenger pupa tata magic kaya na naga pistok na Manipur sol pa yaroi haidana rally satkre rally edu Bisnupur to Imphal tata magic van owner driver association amadi Bisnupur forest cat tata association ani na punna kosam na satakibani tata magic yangkai rom na sark yakiba rally edu Bisnupur awang JB school lagi haurga nambol singmang phaba satki Matang sois the break amalok sage break matungda malem gi asoba business tawriba mioi singna India da invest tawna ba Prime Minister Narendra Modi na apil tawkhiba ki paw madi Manipur masung malem gi tongan ba I paw sing pudana laksage impact ni sumieng tadun lebi break matungda mayam amukar taram nok sare baletina sing makata ba paw mayam da bijari Prime Minister Narendra Modi na malem gi asoba business tawriba mioi singbo India da invest tawna ba apil tawkre Thailand gi kongsata hauzik mapamadu da ladiba Prime Minister Modi na Bangkok ta pangtokpa Aditya Birla Group ki Golden Jubilee celebration da wafam asipong dokibani hairi thoramadu da PM na malem gi asoba business tawrba miui singda nungai na business sathanaba India da invest tawbiu haike anawa business hawdong na ba anawa potsak kaya puthok na ba India da lakpiu haina business tawriba singi puning singsin ke India na World Bank ki annual ease of doing business ki ranking da humpum doi subada leibagi wafam thoram aduda Modi na thamke Prime Minister Narendra Modi na lebak aduda pangtokpa ASEAN Indian Summit ta saruk yaki Summit aduda saruk yadringi mangoy na ASEAN leibak singi losingwa singa so Prime Minister go unaki kongkira sigi manung sana is Asia amasung RCEP Summit su saruk yagani Saukat pa laibag mangoy na buhana bada akoy bigvibam luna na tambahay basu yam na maruoy hay na Handlooms and Textiles Minister Thongam Beswas in Apongdokre wapamasi ngasi the Manipur International Textile Expo Manitex ki organizing committee na sinta na Imphal West DC office ki Zangsan Narim Thong Lambi Mapan the Pangtokiba Lamtu Saimagi Tharam the Manilay na Minister na Pongdokipani Directorate of Handlooms and Textiles Government of Manipur na sinta na Pisabi Singbo yokon na bagi pandam da task mga digi taramari pauba sa tagatoriba Manitex 2019 ga mari lain na lamdamas ki pisabi sing yokhan na ba masong akoy bigpipam luna na thambana mipung kuding maki thaudang lai haibadu udana ba lamtu sangwi tharmadu pangtokibani Imphal West District ki Deputy Commissioner Naurem Province saruk yadana pangtokiba tharam aduda Minister na akoy bigpipam luna na thamna ba mipung kuding magna amatoy na hona minasi haina apil tawki panba yabadi handak pangtokadoriba Manitex 2019 na sida mapan lebak tarani toy masong India manung dagi tongan ba lam yang kay taruk na saruk yagani hairi
इरमदम से लेरिबा अखोगी फिसाबिसिंग अदुगा सपोर्ट तौगदोरिबा अखोगी असोमदा लेरिबा एनजीओ सिंग पुनमक समनरे हरकांदा अखोइना लेबाक अमा अफबा अमा सेमकलकपा हाइबसि लुबनानबा अदुगा अखोगी लेरिबा फिजेल चक्चा अदुगा पुनमक सिंग सिलोनमक चांगी अदुना मसी अखोई लेरिबा फिल्म की ओइरो नद्रगा फैशन की ओइरो तोवान तोवान मियोय खुदिमक से अखोइना न्यू इंडिया अमा सेमकपा मतमदा नहारोन सिंग की अदुगा तोवान तोवान सेक्शन खुदिमक की इन्वॉल्वमेंट सी अखोई लेमिनरे हरकांदा कोऑपरेशन अमगा अमगा पिनरे हरकांदा पुनमकना होनमिनरगा अफबा लेबा अमा सेमकपा अमदि अफबा नेशन अमा सेमकना होनबदा सेक्शन खुदिमकता अखोइना मेसेज अमा पीरकांदा लुबनानबा अमदि अमत्ता ओइबगी खुजिंग चमिनरकांदा अखोइना मपुंग फाबा लेबा अमा सेमसी हाइबगी पांदम ngasi अखोई मनीटेक्स की सोशल सर्विस अजी सेकंड रैली की मतुंगदा मसी सिंजबनी हेरो इंडियन सुपर लीग ISL 2019-20 की हौजक साथकदोरिबा तरुक सब सीजन दा ngasi Jamshedpur amadi Bengaluru FC ani labba taunaragani haro match ase ngasi numidang pung 3 makai taba matamda Jharkhand gi JRD Tata Sports Complex sanagani Chatrep League asiki ngarang Hyderabad ki JMC Balayogi Athletic Stadium da sanaki ba match atuda Hyderabad na Kerala Blasters pu panjal ani amada mai PK Hyderabad ki panjal ani edu match ki 52 suba minute Marco Stankovic na penalty da sankibani amasung ani suba panjal aduna match ki marhumato suba minute Marcelino Lite Pereira sankibani haduga Kerala Blasters ke matangare panjal aduna match ki kuntra bani suba minute Rahul Kenili Pravin sankibani Arabi the bulletin is headlines on Miamda Tamzeri. Petroleum sung diesel oil depot the Marang Kai lady, Nahoro Matago Miam Hatu Hatu Tobi, Sunny Hatu and Cabin PD Minister, Karam Chamna Pogre. So, the policy is to deliver the remote control guide in the Singapore Poma, Highway Habo, basic personnel of home. As of Nangwe.